Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 9 Kamena 2025. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu turahera kuri inkuru ivuga yuko Ukraine ihangayikishijwe nuko drone zikomeje kwibana yanga. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Iran yigambye kwiba amakuru y'ubutasi bwa Israel. Amakuru yacu turasoreza kuri inkuru ivuga yuko Urusiya bwarashe undi mujyi munini wa Ukraine. Na amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Ukraine ihangayikishijwe nuko drone zikomeje kwibana yanga. Igisirikare cya Ukraine gihangayikishijwe n'ikibazo cy'ubuke bw'indege zitagira abapilote za drone ugereranyije n'izo bakeneye mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya. Bamwe mu basirikare b'iki gihugu babwiye BBC ko kimwe cya gatatu cy'izo drone zikenewe n'ingabo zigurwa hakoreshejwe amafaranga y'amatsinda yabo cyangwa zigateranyirizwa mu bice byasigaye ku zindi zasenyutse. Aya makuru aje nyuma y'icyumweru Ukraine igabye igitero giteguye neza hifashishijwe drone ku birindiro byinshi by'indege za gisirikare z'Uburusiya byibasiye indege z'intambara zitwara ibisasu bya kirimbuzi zari ziri mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Uburusiya bwatangaje ko drone nyinshi za Ukraine zaburijwemo kandi ko indege zagabweho ibitero zangiritse ariko zitangiritse burundu nk'uko abayobozi ba Ukraine babivuze. Ni mu gihe Ukraine yo ivuga ko indege za gisirikare z'Uburusiya zirenga 40 zarashwe muri ibyo bitero. Mu ntangiriro z'iki cyumweru perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yabwiye televiziyo ya ABC News ko intwaro zose zakoreshejwe muri ibyo bitero zakozwe n'abanya Ukraine kandi ko ibyo bitero byari bimaze igihe kirenga umwaka bitegurwa. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Iran yigambye kwiba amakuru y'ubutasi ya Israel. Ibinyamakuru bya leta muri Iran byatangaje ko inzego z'ubutasi z'icyo gihugu ziherutse kubona amakuru y'ibanga y'inzego z'ubutasi za Israel ari majyanye n'intwaro za kirimbuzi, uburyo icyo gihugu kirinda ibitero, imiteguro y'intambara n'andi makuru akomeye. Televiziyo y'igihugu yavuze ko inzego z'ubutasi za Iran zabonye amakuru menshi y'ingenzi kandi akomeye akoreshwa na leta ya Israel. Ntabwo hatangajwe uburyo amakuru yabonetsemo, gusa bikavugwa ko Iran yari imaze igihe kinini ifite intasi nyinshi muri Israel, cyane cyane nyuma y'igitero cyagabwe muri icyo gihugu kigahitana Ismail Haniyeh wari umuyobozi w'umutwe wa Hamas. Bivugwa ko mu ntangiriro z'uyu mwaka Israel yatangiye kwikanga ko hari amakuru y'ubutasi bwayo ari kubonwa na Iran bitewe n'uburyo icyo gihugu cyari kirimo kwitwara. Amwe mu makuru yafashwe arimo aho intwaro za kirimbuzi za Israel ziherereye, ubushobozi bwazo n'andi makuru y'ingenzi kuri zo. Bivugwa ko amakuru yavanwe muri Israel akerekezwa muri Iran mu gihe gito, aho agizwe n'inyandiko zirenga ibihumbi, amashusho, amafoto n'amakarita menshi. Ikinyamakuru cya Tasmin gikorana bya hafi n'igisirikare cya Iran cyatangaje ko Roy Mizrahi na Alimoji Atias, abanya-Israel baherutse gutabwa muri yombi bakekwaho kugurisha amakuru y'ubutasi ya Israel. Aba bombi batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu gace ka Kahafimu aho minisitiri w'ingabo za Israel Kazi atuye. Bivugwa ko bari bahawe telefone zidashobora kugaragara ku minara isanzwe kugira ngo bajye bashobora gutanga amakuru kuri Iran. Abashinzwe ubutasi muri Iran nibo batangaga amabwiriza kuri aba bagabo bombi bafite imyaka 24. Inzego z'ubutasi bwa Israel ziri mu gikorwa cyo guhiga bukware abatasi ba Iran. Mu kuboza umwaka ushize Israel yataye muri yombi abantu 30 bakekwa gukorera Iran mu butasi. Iki gihugu ngo cyahinduye umuvuno aho kiri kongera ibikorwa by'ubutasi muri Israel ariko bikozwe n'abaturage ba Israel ubwabo aho koherezayo intumwa. Iran ngo itangira ibaha inshingano no zirimo nko kuganira n'abayobozi, gushaka aho batuye n'ibindi. Uko iminsi ishira bagenda bongera inshingano bahabwa zirimo no kwica ndetse no kwiba amakuru akomeye. Teka amakuru yacu tuyasorese ku mugabane wa Aziya, twubwire ko Uburusiya bwarashe undi mujyi munini wa Ukraine.
Ibitero by'indege zitagira abapiloti z'Uburusiya byibasiye umujyi wa kabiri munini wa Ukraine Kharkiv bisiga bihitanye batatu, abarenga 40 barakomereka. Ubuyobozi bwatangaje ko imibare y'abaguyemo ishobora kwiyongera nk'uko umuyobozi w'uwo mujyi Ihor Trekov yabwiye BBC kwa 7 Kamena. Uwo muyobozi yavuze ko Uburusiya bwakoresheje drone 48, mizile ebyiri n'ibisasu bine byihuta mu ijoro ryabanje. Icyo gitero yise icyiterabwoba ryeruye, yavuze ko kije gikurikiye ibindi bitero binini by'indege za drone na mizile byagabwe mu gihugu hose ku wa 4 nijoro. Uburusiya bwatangaje ko ibyo bitero bigamije kwihorera ku byagabwe na Ukraine ku birindiro by'indege z'intambara z'Uburusiya mu cyumweru gishize. Umuyobozi wa Kharkiv yatangaje ko igitero cyo mu ijoro ryo ku wa 6 Kamena cyasenye inzu zo guturamo zirenga 18 kandi ko uruhinja n'umwana w'imyaka 14 bakomerekeyemo. Guverineri wa Kharkiv Oles Yenibov yavuze ko urugamba rw'abasivile rwagabweho ibitero bikomeye n'indege zitagira abapiloti 40, mizili imwe n'ibisasu bine. Yongeyeho ko bishoboka ko hari abahize munsi y'inyubako zasenyutse bataraboneka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yasabye ibihugu gufatanya na Ukraine gushyira igitutu ku Burusiya bugafata ingamba kandi bagashyigikira Ukraine nyuma y'ibyo bitero. Mu ijoro ryo ku wa 5 Kamena abantu 6 barishwe, abandi 80 barakomereka hirya no hino muri Ukraine nyuma y'uko Uburusiya bugabye ibindi bitero by'indege zirenga 400 na mizile hafi 40. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku wa 6 Kamena yashinje Ukraine kuba nyirabayazana w'ibiri kuyibaho kuko ngo ariyo yatumye Perezida Vladimir Putin abaminjaho urufa rw'amasasu. Trump yavuze ko ikiganiro yagiranye na Putin kuri telefoni yamubwiye ko yihoreye mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko ibirindiro by'indege z'intambara bigabweho ibitero. Nyuma y'intambara isesuye Uburusiya bwatangije kuri Ukraine muri Gashyantare 2022 ubugenzura hafi 20% by'ubutaka bwayo. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.